Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Kesorkar Jela Ubadai Kmi Yakatanan Arts and Culture Uba Sanbor Shulai hene kasngi ulahir Shajuwai Banjurap Yaka District Auditorium Batkumjo Yaka Museum Kabadan West Jante Hills District Hadian beki dukhat ka GSU Batkibor Penyat Shnong ka Juwai Kilawan Kendo Uba Sanbor Banpen Pa Holor ka Jingjau ka Jing Sedang Orpat Bat Sedang Du ki Jingkhang Batkibenta Jong Kate ka District Auditorium Hawa keren cikilat pathai khubor ha kate ke jinglet jurap ya kate ke jaka uba sanbor shulai uloong ba ha kisingi baladam kinong yelam jong ke Jantia Students Union ha ke jinge selok ulang bat ki senjuk ki wahe snong jong ke jowai bat ke duar bar snong menthong kilawan ban yakan du ya halor ke jing pei bat ke jing orpat kate ke jaka bat na kalyang kite ki kenhon kila ai jing mot bade ban penthamai no ya kate ke auditorium ka bade tang ka wei ke auditorium hapo ke snong jowai ha ka ba ki jupen long ye ki program bapher Kajing let jurep kloy jong te menteri kalong namar ba shepting yo kadan kajing tua jong te auditorium kaba ha kini kisngi la shui ba kajing tua ki yeng mala kijing te bat kiwei kala shabapalan Uba sanbor lo ongru ba kate auditorium kalong ka ba iting bat ima bha kabala ban ha kanu kapor komta la don kam ban snano da ka bathamai ya kate auditorium Ulo ongru baka sorkar ka deban kirpat ya kikin hun technical na kaseng BJP na po Delhi bakin wan shalong haringat ka jingya dan lang bat ka dorbar snong ka GSU bat ka tanat ka arts and culture bakin wan banjungo ya ka auditorium. Ini yang ke senjuk kuai wa ini ke district like very wa enhanya district headquarter mo kuai de borak liak de borak busuk de gobiang de sampro de gobiang ke di Tauchong di Penghana di gobiang Mungkin agak apa urut dasarang urut komanda yo mesti harus serang from the ICMN itu in my opinion karena ada peran ahli construction ini dia mana ada banyak pul dia apa juga dia agak sendiri dah ISBT dah buat hap lagi ini mesin buruk is only 70% ng betul renovate reconstruct from the Hamuk dengan new PPR dengan new bahawa the create ko yung PPR cycle sales yung paiba lagi ni collapse kung ka assembly ni tayo in this condition lembay ini press mana tip di paiba yang jangan berdoa menurut dengan perumahan program menurut tunjuk yang baik no but ini ke officer negara library jointly in Saura with the team of Delhi. Jago BJP ngidon ka technical wing kabakin one free of course. Jaga DPR. Kisawan. Ngin to yo le kapja, yo snad DPR, yo pun yo yang dekat new auditorium. Because ra yang kubur saya kasunjuk juga Jantia Student Union among your committee, but we demand that man advisable di konbuk na ni samla samhoy open man program. In me collapse anytime. Based on the condition ko man crack road gini sa crack road. maybe some the more This sisi nurawan go with the new technology kamo man should be tower in other state. Kaya man to ipor wai don rawan you reconstruct yang dapat you move scheme ya Delhi with a new scheme so the recommendation of the kadang kan look example pangin silang mantan jual but everywhere the government can constitute ya ki local ki dorbar senang ki union is student union mga GSU ki sang mahalang jointly hindi ba na independent bagi sulung sop kumpul kasiman kan what is happening here kata what is happening in assembly kata what is happening in ISBT kata dengan ngasimnya kata balai sampul you bisa ba nadi nang nera nginra ene kuat sa government from henceforth msa subuh sulung sop tong doktor company binele ka pamot ni sa hai ide cina masalah kamut ki dorwar senong kriban ko ay mut suaban senang ajin saya bincang niti
kum hang ta ko kinum hap su kemudian save ke future jong generation joki pai ba Yung nek kita aspak senam ne. Tak aspak senam. oh mandale kam te murci arhajar senam une dong aman ngam ni deh ini Aspak senam ne. to boy kram boy hap ko kat ni pilai ni Hani now we cannot do anything. Kaman kami because we are moving with the fresh. Hakini kikindiat sini. Kalau kilawan nak kalian jong kini alam jong ka janja union GSU balik dulu mahkamah ya kan. Dia hak bakil ya selok lang bagi senjuki. Dorwasong jong ka juai. Dorwasong jong ka mentong. Halo kajing payum kajing keraki bim baru kajing kuah kajing haji mut jongki ba kin pentemai lani remote renovation repairing yang nak auditorium kabadi tanggawi ke auditorium apa ka nega district ada syong juai aga baki pelongi program sebagai hotel kehadiran bangala snap ia kata kajing ya tu jongki baki videos juga company dia kalau isir hamtam makana kajing hap di building keleng-keleng ada por Jerusalem tinggallah bu nom tasi bangun jungo itu tadi one space tadi dia hang di one jungo dalam dia play hikum tu nilai lit ke condition jong toilet ke jing semua ke ba play hikum tu kajing hang ke kamdon su ke jakalit bar lit oh rukam ilong su kalau kerak rut pro ko kena auditorium nadu trong lupo kap kelas kan kapai lagi mentan ka library hang turu kapai kinong in charge kila ong ba ini teng tiang yo kala mana hap no po na building ba ka semua kan kila bam sikiyang te ka ba tiang ru kan ka ba tiang ru hane kalong ya ka ya kan ka wiring electricity ko play PE kuntu ka ba chumi ka waya so lu chadeng jadrong so po ka ba bat ka nalay lagi hem kan long ka ima ya ka ba ma then kalau adun siya ka fiar sai proses ka jing di pagba ag sama so boy habang gali ka jing tua di building ba he belanja boro ko state ka hangner ka hanga sibat in my opinion ka jing kran lam di GSU bat ka sinduk ni wa snong jual te lagi sabong ilong advice school so programs tinggal ya ngalasim no ya kan kajing ajing mun kaba ngin habri konstruk kada kalau what itieng ka kaba apa nah apa nang ko man ka sikra te in my opinion ngasim ba ngin reconstruct ya kan ya kaba ki technical wing na po Delhi ki bari jong ka party ke jungi 1987 gila ki te yang building Hadian cuma tak kadang MK maintenance repair. Kumpulan mungkin ni, kumpulan tu officer gitu, ayu menjudan. Buat page, menjudan buat page. Kesulung asides. Hati dan sakla di wahibin terwar ke banyak. Long proses tekan dari building balik. Apa nak bulawan minister muka lah cara yo. Mentakin mana Delhi kita kedegal team kisah kendu ya ke department representative juga department agriculture jadi senjuk kira wacunang juga ada juai ke GSU jointly kin sawan site inspection kin sasna ke DPR take long nang tu ngin ya recommend nang government lalu recommend ngin spa for Delhi banyo ya sanction tu kumut ka il take 8 to 9 or maybe ayat abdo yo sanction telada lardai no liba ngiyo daga full-fledged government kumbolong wiki state of Northeast late I can assure you within 5 months in Penyang kalau daga miyo pa daga full-fledged BJP will take time for me to initiate and happen ya trace stop nomor pelai ba kilatip lalu kini ketua ada tayo ba ngan son page jane te pelai ile ban tapit miyo ban suara tu siap strailer ban maramot ban penuh niu minister kan mereka I'm not happy kan bagi leru maramot ru ndelapun perai kan ya kan wan mereka building apa tabang ngalaong ya kiba
ya pet bahu siar bah kon kia chong apa ru ya ka dengan lo itu besar. Saya buat pun safety gini kini Hang? mau try. Aju ikan. Aju. Jadi ada Badan besar. Ha? Longkat mau pegang senai gini saya ingin buat ke office mau sport kan. Aku pun ni siapa ini saya accommodate ini so big office. Nomor So big piong is accommodate. piong ma pinuan ra no da ka building tua. Piong ru ban ka sanction pin pan Delhi pan jeram na Delhi. Kena ka scheme yu ka sanction kumbakan nu. Nako ka ministry em ka naka ministry of art and culture government of India. Kan nu try ka jinglut ni ka jing don Number la ka building bylaws ka bangi lawara new amendment naka G plus 5 kumon riu mala tenga in my opinion kalau kan long riu mala dan riu mala ta kebut kan bun ka kalaban poi siki long mlawan long ndak la adam sibuk say more than 100 crores temut number ka component kan long hang ka parking ground floor atau kan ski stall kan generate employment ni sa local samla samohai kan dan sega theater auditorium ke museum kan include lang bat lift system agak ka teknologi ke pemerintah kan ke batu mai lomba tu kinwan balik free of cost kimdon kam ban siu pisa ke balik ke DPR dakla ada DPR ngin se initiate beliau ya sanction Port Delhi baru dak tingkua ai ting babun balang kat opinion ka ban reconstruct ban perang kan ban sinan do batu mai te ngalai jumuru bikin form no ya kowe ga monitoring local monitoring implementation committee ya bagi tre kan la dengan lai assumption na adi na bot kanang bagi kum ke nong ke kam do kasnong bagi ni janji union bagi sing balang kini open page no okay ba ka provision mental road udah lu option dan so belum tiket ku provision ka simen provision ka dei haka sisin kre ka belum chuo berni ka belum chuo berni kenapa kan detect ya corruption mungkin mio show bania corruption muka kabania tu ya tim ya ka pisah kalung bal apa pisnai ku di building dan menang kam tu ba kini berkat dulu mending berkata yang di simen bal abiang simen energi engineer nanti officer begitu ya ba mi ku ba berkat dia safety ya ka safety jongki mensim beliau dah kata ka committee independent committee kan ya monitor lah but ka the engineering wing la ka de PLUD na ka MGC na kana lo bagi entrust but kita ka concern kontraktor company kin fetman kasi hangta komod kada ka long nang nes kamat ladi beradop dengan polisi aman lagi dong sulung ka pamde bersulung independent tang ka department concern department kontraktor pomi ki dor barsong ki student union ka kumbangi ya ayung ne ki local sing samla sing te giru ki kindon lang kang bakiru kin monitor lang mat pet ba kabyang na yam kor ko china ka kan ko provision ba